Halo guys. Kayak macam dutan-dutan gitu ya kan? Dutan. Iya itu. Oke. Solo mau nggak ya? Ini challenge ya. Oke, orang ladies parkir Sini. Jangan lupa follow saya. Jangan lupa follow saya Larasati. itu ya. Apanya? Kalau manggil parkir, terus Gimana nggak perasaan mau, kalian guys kalau kalian parkir padahal di depan beloknya itu ke dia. sana? Padahal dia di sana, kita ada di sini. Sakit hati banget dikasih gratis, kasih foto. Bang Ika pulang, makasih Bang. Thank you, Bang. Makasih lagi Bang. Jangan lupa masalah di besok. Sitting on my standby, in on my stand, bitches sitting on my stand, getting bad. Gimana rumahnya? Foto juga boleh. In on my standby, in on my standby. Ini jomblo Bang. In on my standby. Oke guys, In on my lagi. standby. In on my standby. In on my standby. Sini. Lewat aja In Bang. on my standby. Parkir nih guys, guys, pistok, enak banget. hasil parkir. Hasil parkir. Coba. Hasil parkir 15.000 per hari guys. Bayangin. Baru tahu aku. Bayar bakar seminggu 75.000. Gimana? Itu ada coklatnya. Sedikit coklatnya ini. Iya. Iya. Apa enenge Mana makan penting bagaimana? Bekas hari. hasilnya Biar baru. Bang. Di daerah mana? Aku iso nampa yen wis salane urip iki kudu kaya ngene ben jelakan wae aku yakin bakal kepenak burine koe ojo sumalan tresnaku ra
Sopo sing kok